kintu kitari kuno abana b'abanyarwanda tera imbere kino gikweto kirandisha Kaitinga Mungu. Kaitinga ndugu. Papa. Uri mubiki. Izo ko turi kumesa na kubya mufyo rero. Ndi gufara ingwete. Nyokari yere bigenda tegereza ibyo gaba. Sinzi hari nukuri kwimana ndakumbizi. Bira byo bari bansige wasanga uri wongeye kubijana none. Bira byo bari bansige ko nzanze babiri bana bimenye hasi. Papa bamena n'izambe bazabirije. Cyaji kuru cyane cyageze hano. Zabiri ay. Kanata mumasa nibuke. Ako nandi gufara ingwete ariko sindi ariko yageze hano. Ndaje hasi ngesha buri. Sinzi nukuri. Kapito we. Pereza. Akira sha. Genda cyo kungura sume. Zose uzazitondeke hariya ni 15 mbone zapfuye kunyumva. Ubayiki. Ngenda zica ndazirangiza. Wohereza umuti urebe ko ndabikora. Rekura mwana reka kapito bizane. Ibi byose mbiguhereza. Ndabigukorera. Yana. Papa naizanye soma yapanye turangini naize. Ehe urakoze sha. Urakoze kapito sawa. Sawa. Mbo. Kaitinga we. Pereza. Dore ngiki wayibonye? Gure. Ngiye kuzana ibyo. Uyishiremo yose kandi 15 nzazibona yari. Wanyumvishe? Umva ndazica. Fata gutya. Kanze nguzanira ibyo. Nimbe bingahe? 15 nzazibona yari. Umva ndazica. Kusi umuntu gure mutambani gura umuti ni bwoko ki? Umuti gura zicara. Ndapfa gushyiramo. Akira sha. Akira ibyo. Uhita uzigira vuba. Akoze ibyo byose ndabihereza imbebera. Mana we aya. Reka manza nakubitaho da. Ndazica. Fatwa. Azishe ni ukuri kw'Imana. Papa azangurira. Yazikuramo zose. Basize. Hey. Papa sizame bazira muri yo noneho. Kandabera. Mana we. Alo. Sha wapi mane subizi iyo umuntu avuye mu masiporo sikaba afite n'inzara ya danje mwa. Narindi kukumva. Buretse bungupiye gatoya turongera dusubire. Ariko si aha ngaho ko tudasanzwe duteka mu gitondo. Ibi bijyo ninde wabisize hano. Ariko niba bana atetse mu gitondo yarabwiriwe ndabumwireje yihanga. Umva arabwiriwe. Kabisa. Iyi foka irankereza. Ndabishize hano. No. Shabi bijyo bije biryoshe ngibirimo tena pe. Umva none unongeye gusubirana neza ndonge ngize imbaraga. Nicare nduze sha. Ubwo nyene wari wabiteretse hano yihangane. Kabisa. Yewe we. Ndabigene sidana byagiye. Nibyawo. Ninjye nzajya ninjye babisizana.
abisize hano nese ubu abantu bandarikaga ibijya abandi bashonje yego ndaka ubiswe n'inguba noneho iki se nabiriye papa noneho ngo ni n'amangu ubiswe n'inguba n'ukuri do nibigeze arabiriye n'uburi keze isi cyarananiye ayiwe napfuye we